Karina biashara ba thoko ya Marimanti ne baguthetandikira bakua kwingite roko thoko ni untu bura bwikirite uturo bwo watine bunene bagera na kibante to bo wete kinyaruro roko ni rwingite thoko ni untu bura bwangaratanite biashara cio Paul Wakabithi aina riboti na ngari thokoni ya Marimanti bakirara maikira rukoro runyegere thokoni ino ukegotio na bantu agukinya nontu ba mariri maramanyegere wakira bantu mono kagitaka kambura no tubere thitomiuro nda barabara mbega kwenda ndirenenji Marimanti thaino nduka itiogorokeka kuthina itinara gokaita kadita utiona kuringero gora gintu ntao thoko nene lakini kulingana na bambonete itwinyirite muniruko kira bantu kigendera iruko kigendera utiona bantu kugendera uthiete na bikibiki uri kinya manyanyire turona gugu ukira hoteli uri hoteli ukinyaga cai gaku no kwa ruo rayo ke kamununko wa okuruka kwa msea mdara mwanka barabara ni ya 5 ni 1 au karibu kwa mwezi utiona bantu okurukira emundere nkwari rakwenda kumyambara gioma na ya tembe na barabara yenu one roye rwatwekiekeria makonyo ikuma uciarira meguo ngoro bakiugi bakore ogoti ende batiko menya arambe sinu ikuiro gitumi batiko ruthiro maendeleo thokoni ino bamberia kuthungira nyomba bageta ya resenti ambe tenu thoko mawachira ko na itiko theria tauni ire ikuchira kwa mbete inu chira kwako tauni ne batiko theru mbetira tukuruta ende ndio gatweneretwe tukuria county council yetu lakini tikona baita ya mbese ira tukuria nuntu rukoro yurikira bantu ntaye gwa thirikari tandikite antu baba rutagwira babeteranagia mati ntaye ka thirikari ntaye na mbese chakunja marinya kana yikira matangi tamara megetoni ningi nukuthukia ginya ire itagwito town tagatunga yina matangi mautura mati lakini Marimanti town nene ina igwiro ina kamiti kinya kuma county lakini utiondo tonete kwa none thioro gukinya munene uyu gwetu twathurire tweya tukerwa license thaini tukuria na lazima imaye nego na lazima bambiendere ndagwantiria na nonto kamiti ira yarugamirite thoko ino niombire kuruta rutwa ibombite gutariria wathire gukuthuruka kiama ciama ni athurwa ti uturona ria ciama ni ariku iro thoko ino yari mbega nonto naruta mbeta kathambiria kioro narutaga mbeta ya ciathite nyuma endere tawa munene tika kuona ri nara bau batumiro baja gukaria bakaritie ku menyere nonto uteanirwa ira yareto ya tharaka nithi kana ya county government nonto kuya Marimanti kabua igashughulikirwa lakini ni kwanja ina kabala to na era yeto yongo nonto ibaragia lakini ni una ntiko baulire no kandegyo bariku lakini thina nira nene kwanja kabala to era yeto ya Marimanti nkoroki barutite mbitokiri gavana wa kaunti ya Tharaka Nithi Onesmus Muthomo Njuki kuriungira thoko ino koromba thirikari Tharaka Nithi netuchubirie nione Marimanti borekari yone rukoro ruri ogo nuntiru tuchumbura muno mbe guturuthira yombe twenjira marinya yombe turuthira matangi tamarambo na tauni ningi ruthi okethire tangi ruthitwa ya gutura mati muntu ana mati makagaturara bantu maturo kira bantu kare eto twathurie muthomi na kwenda na kura cia Marimanti chichi are mbinge inkoromba na torothere borandire abo bachuka na chogoria nende Marimanti atweke kana kamu utie kana kanda na mugongo togoko muthomi njoke nchogwengwa tutikwenda tumakanjo yaku nchogwengwa na maguru maku wa tromba oya tokoriongia twibata na gotie waga gutongithia wa wakaruko oya tokoriongia nyamwera thokoni Marimanti wone borekari utie kwira gorongo nkiripotera Uru TV kuma thokoni ya Marimanti Peter wa Paul Wakabithi.